салом алайкум бародарон апа ухварон. мо аз шаҳри ҳисор мешавем. дударша гумштага дар шаҳри Москва дар Подольск. ном насабуш Юлдошев Шодмонҷон Рузматович. соли таваллудаш 2003 14 июн ва ҳамин моҳ 17 июн дар Москва, дар шаҳри Москва, дар Подольск беноми нишон гум шудааст. кадоме дар ягон ҷо маълумот дорад ё ки дар ягон ҷо дидааст, дар ҳамин видео номеро навистем дар таги видео. илтимос аз шумо хоҳиш мекунем кадоме дид дар ҳамин номеро занг занад. ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбон доша бародарони меҳрубон. хайр дар ҷои ҳиҷома ҳастем. додар абӣ ки гап зад масъалаи гӯдак фарзандшо гум шудагӣ. дӯстон хоҳиш мекунем мисли ҳама вақта дастгирӣ кунем видео айокибаш на реклама я ҳеҷ нест. 1 минут мешава я 2 минут мешава, илтимос паҳнш кунем. медонам дертар аю ҳақ зарур шудем, заруран ҳаҷон ягон чи гуфорҷон. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh barodaron va xonadon aziz. Tashakkur mekunیم از مقصد جمع آمدی آدیتوری که باباجون که بسیار مردمی با غیرت انشاءالله الله برکتون بده در همه کار سهم خودتون میگذارین، چی در گمشدگی باشه، چی در خیر و احسان باشه، چی در یگان مقصد مرگ و مرده باشه، در هر چیزی که باشه انشاءالله که سهمتون میگذارین. برادرای عزیز، اینا عمل صالح و انابت میروند. الله رب العزت در قرآن میفرماید که استعیذ بالله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. الله رب العزت میفرماید که کسایی که ایمان به الله آوردن و عمل صالح کردن، یعنی همین کارهای شایسته که شما میکنید، اینو در تحت آیت من آیت قرآن میدرن. خداوند مهربان گفت که اینا را مغفرتشون میکنم، مغفرت کرده میشن و براشون اجر پاداشت زیاد است. خب خداوند خانوادت سربلند باشین برادرای محترم. سلام علیکم خودشون. ان شاء الله نوارای خوب خاطر خوری میبره. خوری بوگه که الحمدلله برادران بهترین ما خوری هستن. یعنی که دعا خون، جین خون، بگم کوچگی در شهر نوسبیرز ان شاء الله ویدیو شو کانالش همش میگذارم، همتون میبینید. خداوند نمیستم کنه التماس ویدیو رو پاک کنید در همین شبکه که تو هم دو درچه دیگه باشه زنگ بزن تا خشته باشه بهترش میشن.